sanibonani, welcome to Koda and Chill. Mina-ke nguMadlakadla Omuhle ngeso lakhe. Umdluli ongahle ijuba ngoba esaba ubuhle balo. Umfisi ongahle, washo mase kuthanda yena. Usukuma sambo simemondi yasentokazi yomswati. Ngakho-ke uma ungibona wothi Msuthu. Sawubona ma. Yebo sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila manje. Ngiyaphila. Ya ngikupha futhi leli thuba ukuthi uzi-introduce futhi. Okay. Yeah, mina nguSylvia, as I said even before, ngicheria la eDiklufu, zone 4. Ngizalelwe la zone 4 ngaze ngakhulela khona. So today sizochubekisa leya podcast yethu. Yeah, as nani nazi sibonge kakhulu ngani ninicommentile na engage nathi. Yazi mina I was surprised ukuthola ukuthi nibaningi kanje enibhekana nezinto ezinzima kanje la ngaphandle. Sesibonga yena kuMam Sylvia ukuthi aze akhulume ngayo in order for ukuthi nani nigcine nikhuluma ngayo. So uyayiqhubekisa from la ayigcine khona. Buthe ufuna kahle ukuthi uchaze ngesipho sakho. Yebo. Angithi ubonina lapha kuma comments abanye bathi ivoice uyizwa kanjani? Yebo. Iqale nini? Yebo. Uyabona izinto ezinjalo? Yebo. Yeah, bengicela usichazele lapha. Ivoice mina mangakhumbula kahle iqale la ngikuboma 11 years. Yeah, like uzozilizwi likhulume nami lingibonise ngibone nezinto lezo zinto zenzakala. Yabo, but because of bengisese umntwana ezinye izinto benginganaki. But as I grow up mangiloku ngibuya la emuva ngirewinder because now sengiyal understand ngithi ngikhona ukubona ukuthi lento manje ngidala nginayo ngikhula nayo yabo. And into ukuthi ifamily ayiyazi ayiboni noma bangayazi noma bangayibona abangikhathalela ngithi ene yona le light enginayo le yiyo eyinkinga enza ukuthi manje mina nefamily singazwani ngoba ephandla ifamily. Mangiloku ngikhula manje ngiloku angithi ngiyafunda manje ngiyakhula ngiyafunda ngikhona ukunderstand ukuthi ngibuya kuphi ngifuna ukuya kuphi kwenzakeleni yabo. So up until kufika isikhathi sokuthi manje ngigule kakhulu ngema clinic ngitestwe yonke into mangifika ngitesta bathi asibone next. So siphila nabantu emhlabeni uzoxoxela lo yiwani uthi manje ngibuye endaweni so esibhedlela bathi so athi ngeke uthi ugula kanje bese isibhedlela sithi asiboni. The minute isibhedlela sathi asiboni lento enesintu ngaphakathi anye komunye umama ngifike angishayela amathambo ngihlahluba ngitshela athi wena uphiwe. Manje remember those years bengiyibhantsula phela mina bengukhandashisa mina bengingaziboni mina ngingacaba umuntu ngereason leyo yiyo yokufika kuqala ukuthi mara enhle umuntu ngimgcaba kanjani ngoba bathi inyanga ziyagcabana like ngiyokhona kanjani. But into mayikuwe ikuwe whether uyathanda or awuthandi. And ngibona into eziningi sakhula mina ngiboniswa ilo moyo oyingcwele ngayibizi lento kube ngathi manje ngiyayithuka yabona. Lo moyo oyingcwele lo ohleli kimi ukuthi efamilini mangicala ngikhuluma ngawo ngiyabanyanyisa. Yabona ubonile lapha kuma comments omunye ushilo wathi esikhatheni esiningi kwenzakala kanjalo ukuthi mawune light and then umuntu a realize abone uzofuna ukulicisha ngithi ngoba uyabona ukuthi it can be something greater than wena ocabanga ngakhona yabo. So episode yesi last time ubonile ngithi nawe ufundile ama comments and then wabona yonke into and then omunye umuntu ucommentile lapha umention something like uthe uyayikholwa leyo ukuthi bebakulalisa nesilwane yebo. And sometimes ayizi ngalendlela le eza ngayo. So angazi mhlambe if ungakwazi ukubachazela abanye if mhlambe uyazi ukuthi lezi zinto lezi ezinye ziza spiritual angithi sometimes kuba ngathi iphupho uba explainele lapho ukuthi mayiza so isho ukuthi and then bazivikela kanjani kuyo because abaningi bagowa through yona manje. Umuntu uze wamention nokuthi kunesichitho sesibeletho ngenxa yayo lento lena kusho ukuthi le spirit sesitake over akasabafuna abantu besilisa akalast kuma relationship because uthi spiritual husband yakhe ihlezi ifika and iyam accuse ukuthi uyacheata whereas makadate makahlangana nendoda yakhe indoda yakhe izwa ngathi
ubhizi nabanye abantu. So yena athi uright uziphethe kahle, inkinga is this spiritual husband. Baziprotecta kanjani abantu? Remember phela leyo nto ithunyelwe ukuthi izomosha. Obviously izothi mawuba nabantu ngoba umuntu uphila emhlabeni ifuna ukulwa. So angifuni ukukhuluma ngendaba zabantu ngoba angizazi, ithi ngikhulumele ngezami. Yabona? Mina ngakwenzakalani? Angithi singishilo ukuthi mina benginehonji ngaphandle. Ngiziblomele ehonjini lami, yabo? Ukuthi ngeke ngihlale nomamami. Ngoba siyaphushana. Yabo? Right, mangisehonjini obviously kuzofika isikhathi sokuthi ngiyalala, let's say ngabo 10 o'clock. Ngizogibela umbhedo ubuthonga buzi. But nini kuzoza isithunzi esemnyama ukubona uzwe nezinwele zithi. Ubona ukuthi man khona into engenayo. Mara lento leyo izokushaya dizzy, ugcina sozibona uphaphama the next day. So kusho ukuthi lento mayiza kuwe iyakulalisa like when you are in coma. Mangibeke kanjalo. I've never been in coma, but nginokuxoxa abantu abayaku-coma bayakutshela ukuthi siyakuzwa. But ukuthi asikhona ukurespond. So ikufaka kukhoma lento ithi ngibeke kanjalo ukuthi mhlambe ikhona ukuthi iunderstandeke. Ikufaka kukhoma manje iphathi enginokuzibuza yona from since ngiyenzela ya episode emalangeni nginokuzibuza ngithi okay mayicethe ukufaka ekhoma iyakuphumula. Because mawuvuka ugcokile. Umbuzo wabantu abaningi ukuthi ikwenzani mayifika. You know? Uzibuza ukuthi iyangikhumula na. And then ingcokise. So which means mina ngifuna ukuthi uba like umuntu odrakiwe ke. So it's possible ukuthi kuyagidwa lapho wena ulelo kuyazenzela uyakhumulwa uyadunusisa wenza yonke lento le. And then uzophapha makusasa secedile lento le. So lento inhluphe isikhathi eside ngihlala ekhaya. Isikhathi eside lento le. Ngathi kulo othi lento uyinceda kanjani. uNkulunkulu kunezinyanga, kunabaprofeti, akusebonke ababi. Akusebonke abenza izinto ezibi. The thing is engathi sesiprogramme ukuthi izinyanga azikho grand. Noma sofuna ukuya enyangeni uyatswafa uthi hayla. Because of nanje remember ukuthi kulawula the evil spirit than uNkulunkulu. NaseBhayibhelini uyewasho uNkulunkulu wathi ngomuhla wokugcina nizobona ngamasonto amaningi. Ngomuhla wokugcina kuzoza abaprofeti abamanga. So abantu they've lost faith enyangeni, but mina ngam-advise ngokuthi zikhona ikhokho la ngaphandle. Ziyalapha. So mina ngeke ngaye ebantwini banginceda nami ngapha ngiloku ngiyakhuleka nayo lento yomoya ingilwela. It will direct me where to go. It will make a plan for me ukuthi hayi man lento singayibalekela lapha. That's why ekhaya kwakuyikhaya elinomsindo nolaka, because mangavuka mhlambe benye kumama sibani unginikeze izinto ngafika ngageza yahlanya umamama yahlanya umamama yamtsipa yahlanya umamama ngamenzana next besingakhulumisana nomamama ntasibebe out of nowhere. Shuthi enye sign leyo yokuthi umuntu mangaba kwenza something uzombona ngolapha phambi kwakho. But by then angijambi angithi ukuthi ukuthi ngibuya kuphi. So kwaba ngelinye ilanga ngaya komunye umama khona la eKasilethu. Lo mama wafika wangifaka amabhavu nakhona ngizwe umunye umakhelwane ngoba ngixoxela isimo engibhekane naso. Lo mama wangifaka intamo. Ngabuye mina yabona ngigcoke kanjani angisumuntu ozokhiphela ibuno ngaphandle mangigcokile ngiyazikhavara. Ngabuya kulo mama ngafika ngazingenele ekhonjini lami 4 o'clock ngivusa umama. Motho la ka kenya dithapo akasenketse next. Hawu uyibone ngani intamo? So kusho ukuthi mina mase ngihlanganisa lesilwane ebusuku besithi sathola ukuthi ngifake ibulletproof. Obviously sizobuyela kuphi kuye to report and say ekuse phela wena manje ziyakhala ngale. Asikhonanga ukwenza leyo nto ekumele siyenze kulomuntu because of manje lo muntu sekafaka stop nonsense. So umama she was weak. Nalalele khona ngifuna zazi ukuthi she was weak. Bekahluthuka. Whenever into zakhe zingahambanga kahle phezukwami. Phezukwami. Now nami through ukuthukana kwakhe nokuchikana kwakhe ngikhona ukuhlanganisa ukuthi lento isuka la ifika la. Why ngibuya kulo mama and aphunyukelo ashathi mina umuntu mama ngafaka intambo waze kanjani ukuthi ngifake intambo? Uyibone kuphi intambo? Because nalo muntu ongithumele lapha azange ngimtshele ukuthi lo mama ngifaka intambo.
and asihlale endaweni eyi-1 ngathi mhlambe ithe ngigeza wazongena. So mina bengihlezi ngimshisa, so inhlanhla zethu nasedlozini asifani. Ithi ngimphendule kanjani? Okay. Azifani inhlanhla zethu nasedlozini. Abaningi ababenzwa lento bengiyenzwa basemabridgini. Eish. Abaningi abagowe through what I'm going bazengile. Hey, ubuhlungu. Abaningi abagowe through lento le sebazinikele kuma boyfriend. Uhlala ku boyfriend ukuthi manga, but lento still iyamvakashela nalapho. So ucabanga ukuthi mhlawumbe asisi manje nawo baba sekhaya sila right. Engafika lokho khona iyenza umsebenzi wayo iphuma ihambe beqedela. I've got patients bezize last month. Hey, siyafika shift isubaba sidla umama. Siyafika senzi, because remember these things be powerful. Hence we are saying they'll hypnotize. Wow, like wabana unwele abawutheletse di drugs. Bara abawutheletse di drugs uka phaphama batho ba feditse. So it's like a consultant, that couple here is true. Waze wafakaza umfazi wakhona wathi baba Maria khumbula ngikutshela ukuthi khona into enokufika. Yeah. I know ibuhlungu kakhulu lento lena, especially kuba abantu ababhekana nayo right now, because manje imosha ama relationships abantu, ama relationship abantu, imosha izinto eziningi, iyabaphazamisa. Like kuningi abagowa through zona, and abanye they did mention ukuthi igcina ikenza ungathandi ukuphila anymore, like you don't care about your dreams anymore. Awunandaba nezinto eziningi nje, uba into ukuthi yazini mangilale ngidlile iphelele lapho. Awusana ambition empilweni, awusana drive. So give up phile nasemaphupheni akho. Abanye baya ngisho imisebenzi. Ngayo yona lento le. Uyabo ukuthi ba affecta kanjani abantu? Yeah, abanye ugcina sakayi alcoholic. Ukuthi mangingalala nje ngidakiwe, ukuthi ngafili lezi zinto lezi. So into obuthakathi islimazile isizwe sethu. And into obuthakathi ibuhlungu ngoba bathi kunalamagama abangithi thina esilungu phela sesiprostane bafethu bathi private and confidential, yabo. So abantu bayathula, abantu ugcina nini sothiwa nanga uzikhungile, uyikhungile because of ophela nomoya omubi nawo, but akazi ukuthi angawulwisa kanjani, alwa nawo kanjani. Hence I'm saying to isithaba sase South Africa today, mina nginenhlanhla. Mina nginenhlanhla. So ukungawi kwami, ukungakhonakala kwalento ukuthi ithathe iphathe empilweni yami, ihlanyisa the kingpins. Abantu abakuthi baphila ngalento le. Ngiyabona into ezinjalo. So ibhlungu mina yasekhaya ibhlungu because sesekhona namanje. Yasekhona ekhaya ibhlungu ngoba ngithi si4 ngi first born, bese kuza i second born, bese kuza i third born. I-third born ne-last born bathi bona after mama yethu eshona lento lebebashaya, like hlaba ngempama. Yeah. Benye ecourt, I've got witnesses bekubizwe inyanga zala eJoburg, bese ku councillor's office nazo mazobona bazothi hey sekakhiphi lezi ndaba. Ngiyakhipha indaba. Yeah, nimxolele. Manje ufuna abantu ukuthi bathole iqiniso, abantu babe right bafethu. Yeah. So laba abasekhaya lento bayayazi. Now is then by share number, but ma sister Tathemba ukuthi umama uyaloya bosho ukuthini mara besikuzwa, but thina besithatha ngathi uyamzonda. Oh, okay. Yebo. So the time siye ku councillor's office, lower third born, uyikhulumile wathi hayi mina futhi benokufika sometimes ifike ingibambe ngamasela. Ayizwa? Yeah. La uyayifila kuthinta into. Athi bona inzima lento leyo. Lower last born, naye mangayibona uzoshathe na ngusesister sekakhipha indaba. Ngiyazikhipha bafethu. Siyothula kuze kube nini. Lower last born. And I'm proud of one thing. Ngoba bazothi nginamanga. Nginabofakazi bese ecourt ecancel. Baze bahleka, abana nihleka kanjani? Ukuthi uyifile lo athi beze ngibambe ngamaphasela. Lower last born. Athi mina benofika athi ngiphaphame kusho ukuthi mayimqala imbamba ngamawashini ithi aphaphame lapha imthatha imshaye eminyango. Tusi iskora nokuba iskora hikukabantu. So nginokuzibuza mangihleli ngiyiwane yangitraumatize that thing mangihleli ngiyiwane ukuthi lento iyini ibuyaphi.
soze siphumule nini yilesilwane esihlukumeza thina singabantwana bakamama wethu kuyoze kulunge na but mina siyazi kimi siyasha hayi mina simsonzela simjwayela amasebe asigcine iminyaka leyana ngiseseyibhari manje angeke sisalunga uya understand because of hayi ngijimile manje ngicabanga ukuthi abe yinto eyenza ukuthi abanye abantu bahlale ematshwaleni bangalali uyazi maka endlini izokhala yo iya abantu bahlala ngaphandle yeah and so efamilini yami lento ayikhulunywa yimi kuphela ubuthakathi nabafowethu bayikhulumile abo obzino bayikhulumile lento le abo Brian nabo Mziba yayazi lento le bebasho bayikhulumile so guys ngicela ifamily niyekela ukuthi mina ngisukela umama angazi ubuthakathi ne-uncle yami belinokusha thay sister lami le blind la yeah fly by night le blind sister lami but into zobuthakathi zingikwatisa ngokuthi makumele ukukhulunywe ngazo ziyafihlwa because of kuzothiwa lezi zinto lezi awuna proof bekuthi unamanga awuna proof yebo so kuba ngathi unamanga kuba ngathi wena awulunganga kuba ene ngifuna ukuchaza nangama signs and symptoms umuntu ogangayo okuloyayo yeah akakujabuleli loyo muntu nini mothi yavuka ekseni sekaswabile ukwatile asukuthi mhlawumbe abanye abantu banamamutsi akusamamutsi lawa yara ya mara ngcono ubuzosha amanye amasayini yabo ukhona umntana kithi okhona unamamutsi strong lo yakhe so namhlanje uyasmile singahleka manje ne 5 minutes later sekahlinile hawo mfethu ngicine sihleka nabani yabo so ngifuna ukuthi usho namanye ama-sign accurate ukuthi yabo singaze sisukele nalaba vele abadalwe nawo lawo mamutsi kunamamutsi mina ngikhuluma ngawo obuthakathi amamutsi angingeni kumamutsi ngikhuluma amamutsi obuthakathi ama-signs and symptoms wobuthakathi umuntu okhona uphenduka isitha umuntu amamutsi nini uyabuya ahleke nawo uze wena ungamkwatela uthi wena mawufuna ukukhuluma kumele ukukhulunywe mawufuna ukuthula kumele ukuthula but umuntu wobuthakathi mawumhlulile ukuzonda lifetime mina I've seen that nasemphakathini wami bakhona abanye la ikasi la umuntu besizwana full time so nini ngimphuphe the next morning mangivuka hi Tidi life till to this day we've got more than 30 years lo muntu so angithi mina ngiyagugula nyaya nasebantwini bangichazele ukuthi wena usinda abathakathi wena unale spirit esikhona ukulwisa abathakathi uyabona into enjalo inhlanhla yami ile ukuthi nginale spirit esikhona ukulwisa nasePitori abathakathi ngibabambile several times right handed so ngivuke mhlambe ngabo 3:30 ngiphaphama mangiphaphama kuzoba naleli izwi lithi shaya round ngaphandle shaya round ngapha ngithi mara kusesekuseni mfethu lithi shaya round wena man mina ngiyangabona inja ivula igate a whole dog yes front opposite yakwami ePitori nabantu basePitori mabazoyibona le podcast angibatshelile bazosho ukuthi kwasho uSlender ngiyavuka bo 4:00 I mean akuhlaleki embedeni ngithi akuhlaleki embedeni ngithi avela once ithi ngivuka ngivuke ngiplug igedlela ngigeza amazinyo ngisula ngenza itiye mangicede ukwenza itiye ngithathele yatiye ngime kanje ngivula umnyango so ngibhekane nani ne-front opposite yami yabanda isikhathi lesi sabuMay hayi ngimile ngishaya ekhaphu lami man mosikudala nanginja khona iza kanje yagijima mayifika ibeka inyawo phezu kwegate yabona lama gate lawa ahamba emavilini athi inja yeah hold up bona hayibo ngakuthatha ngikuse ePitori ngasixoxa leso story ngithi hayibo ngibonani iyaslide inja yeah ithi ngitshele leso story ke okay athi abo past 4 phela ekseni ngithi hayibo ngibonani enhleki hayibo intsha ibula gate ayilenja mayiqeda ukuvula igate isithele mayiqeda ukusithela umnikazi wekhaya nangu ubaba wasekhaya uyaza bekasebenza kwenye company bathi security tingayikhuluma igama mara noma ngingayikhuluma ukuthi abantu ba understand lana guys sizela ukufundisa it's an awareness yobuthakathi because abantu abaningi indaba yobuthakathi abayikhulumi so mina I wanna make an awareness yobuthakathi mina ngibonile noma ngathiwa ngiyaboshiswa ngizokhuluma nasenkantolo ngoba sengibuye nasenkantolo vela mina ngiboshiswa abathakathi
Awu. After le nje qeda ukuvula igate. Umnikazi wekhaya ubaba wasekhaya nangu uyeza kanje nemoto. Hey. Uyeza uyangena iyopaka lapha. Mayiqeda le nje ivala igate. Guys, this is a true story. Manje beyingena. Angithi imoto sengenile. Angena. Sho ukuthi ivulela ubaba ivalela ubaba. Shuthi lo baba lona unkosi yakhe. Uyamthola? Okay fine asekele la. Unomsebenzi lo baba oyintsha. Ana ningiphathe kabi. Hayi, okay. Ngibuyele endlini. Manje lo baba ukubonile ukuthi uyambona. Hayi angithi mina ngisendlini mara eminyango ibhathe ivaliwe. Hey, But ngivule umnyango so wide open. But nami ngimiswa yini lapha? That's why bathi uNkulunkulu mayekuthuma or afuna ukukusebenzisa nawe kuwe uzoza ngamasayi. Yeah, Ngo4 ngivukeleni. Uvukeleni. Kanti uNkulunkulu ufuna leyo nja leyo bengihlukumeza kwami. Beyenzani? Lenja bengithi every morning bayazi nabantu basePretoria ngeke ngabaxoxela le story nobufakazi bukhona bazongifakazela. Angithi manje lapha yana ama RDP. Yeah. RDP mabakupha bakufakela ngidate bakufaka ijariti nje nendlu. Sozozibona phambili abathupelanga nokuthupela. So bese sentsha lama RDP bengakafaki igate. Cause thina si group eze emuva. Every morning bafethu mangivuka, ningigobisa through ezinye izinto yasi. Thola amasimba ejartini lami. Walendla. No. The funny part, Mawuthi no. no, mamela mfethu. The funny part, lamasimba omuntu. Yo. Amasimba yenja phela aso. Ayibonakala amasimba. Amasimba omuntu, isigaxa samasimba omuntu. Hayi manje ungabheka ngithi marenhle kuba nonyela ejartini lami. Ene bekunama spots la inyela khona. And then ukuthi ngithi inja la eceleni kwalamasimba uzobona inyawo zenja. Hayi inyawo zomuntu. I think kuze ngibhace lento ukuthi ngeke ngasukuma futhi ngakhona nangalamasimba. Okay. Ukuthi ngihlutshwa amasimba ejartini lami. But the funny part, around lawo masimba uzobona inyawo zenja. Futhi kahle le nje umuntu. Yeah. Cabanga kanjalo. So nyeke omunye ubaba ngithi man awuthi ngiyogugula lento amasimba le yabo. Phela wazi mina ngihambe abantu befake mina. Angihambe abantu mangithi mangifika bathi mama uzeleni la ekhaya uhlutshwa yini unabantwana beyingaki. Ngihamba abantu lethi mangifika bathi unabantwana beyi2 omunye akalala ngekhaya omunye udla ipapa izolo omunye akayidlanga. Fike ngihlale phansi lo baba thatha isikhwama sakhe samathamba achitha amathamba. Ayikhiphini. Hayi ngagcwala lapho. Ngagcwala wathi mama khona abantu abakuphumelela ngenja. Lenjo isichitho wena uya ukuthi ulwa nabathakathi lapha yana bathi uyababhayizisa since ufika lapha abakhona ukulala. Hawu baba wathi ayithatha into esona so wena ufike wenze ejartini. Bazovela izinto zizovela. After 2 days ngibuya kulo baba ngibiza omunye umakhelwane wami wangapha. Futhi lo angimushi nokumusha ku podcast Pauline. Wena Pauline umpohisitse kuPitoli. Awu Paulina kodwa. Awu. uPauline uyangibiza. Wenzani uPolipoli? Hayi lo angifuni kabi. Uyangibiza uPauline. uPauline makangibiza, "Hi Mike, ePitori babizana kanjalo." Okay. Ene lezi zinto engizikhuluma la ziyaziwa. I'm one person anginasiphiri mina. Yeah. Ngiyakhuluma so that kusasa ngibe nama witness ukuthi hayi uSlenda uke washo. Futhi ukuthi akuphi ePitori ke expect bona ke ba comment kakhulu ke this time. uPauline ekseni yangibiza, "Maki ngithi Maki kunjani?" Athi ngikhona kunjani. Athi hayi Maki ngilalanga izolo. Ngithi Maki inkinga athi izolo bekunomlilo omkhulu kabi usingenele endlini ngize ngavusa indoda yami ukuthi ivala amafestera ngengubo. Umlilo. Yobona leso sikhathi angitshela ngidoma kusekuseni ngiqeda ukuvuka ngithi ngiyala epompini yokhama. Ngithi mullo athi Maki ngicela namhlanje wehlise. Hayibo. Ngiyehlisani? Umlilo lo uphuma kwakho ungishisa ngapha endlini yami. Bana. Paulina angibasi imlilo mina. Ukushise nini athi since ufike la every day mazithi 2:30 to 3. Uyasha yena. Hayi siyasha.
ngithi mara ushanga namafesteri nanga sesikhona angi-understand ukuthi ufuna ukuthini ufuna ukuthini uPaulina lo bekuyibraya lapha enjeni baso oh okay uyangithola ngibathola lapho mina mangifike alright sharp hey futhi mnandi kanjani ePitori nizoyibona kunini ngiyikhuluma lento kaPaulina hawu ne man after amalanga ngikhona ukubona ukuthi hayi man labantu abazama ukuzongitesta so umlilo kaBig Nasi ukhona endlini ngoba mina ngikhanyisa ikhandlela remember ngiyathandaza there's a time whereby ngikhanyisa ikhandlela ngithandaze so abakhona ukungena impilo ena lana bafethu nona abazokhomenta ngicabanga ukuthi ngiyajoke angijoke bafethu izinto ezi-experience yini ake sikhulumeni ngama-history wethu bafethu sekela aboMandela nama-history abanye abantu sikhulume ngathi ukuthi thina siboneni aboMandela bathi babuye exile baboneni nathi asikhulumeni ukuthi kulo mhlaba sibonani sihlangabezana nenkinga ezinjani mina ngihlangabezana nenkinga bafethu ngilimele emoyeni ngilimele bafethu nina ku-social media mani zokhomenta ninganginyanyisi nibe negative ngoba I'm trying to heal here how ngidinga into eziningi emhlabeni ngithaya nje ukuba strong bafethu ngidinga abantu abazongenza ukuthi ngibe strong ngibe grand okay right hayi uPaulina ngiphume kuye angithi manje ngila nami sengiyoxoxela omunye okay uMike ungivusile thena nyamshisa izolo uze wavala ngengubo efestrini lo muntu mangiphendula tha uyaloya uyamhlula hayi angithathele ifoto can you believe uPaulina ungizonde from that leso sikhathi it was 2014 till ngize ngimove njengoba ngimuvile ePitori waze wangenzela iprotection order sesibuya naseGaronkuwa police station uthini manje uPaulina ngaye futhi ke yena beka week nyana ke ngoba kusha yena lapha mina mawuza kimi kumele uzazi mina futhi angichoma ngichwenzi mawufuna ukuzochallenge mina umthakathi hayi manje ukise police station athi why angithi manje impi yobuthakathi normally istart ebuthakathini my failure the person comes physically all right so they will create a story for when asibuyele njeni okay indlulile indaba yenja indlulile indaba yomlilo nami sengikhona ukubona ukuthi hayi man lana ngifike eplatformini yabathakathi kahle kunebonda lapho kulelo Jared lenja everyday yazi lento okulahlekela amafoni bafethu amasembe yazi ngabe kumnandi ngikhuluma kanje ngiphethe nama video lenja ezogibela phezulu kwebonda ibheke kwami man ngelinye ilanga ngibiza enye sister bezekile uzocontact ngithi lenje yangithuka lenje elwa nami ilanguage ngithi hayi man asibameleni lenja ngikhuluma iqiniso bafethu that's why ngifuna ukwenza idocumentary singafuna imoto seniPitori uyonifakazela abantu bazobona ngathi ngiyahlanya ngiphile bhe bafethu lezi zinto ziyangikwatisa lenja seyigibela ibonda ibheka kimi phela izindlu zakhona yami nani sibhekana igibela inja phezulu kwebonda cabanga nje ngithuke ngithi mina ngilinyela ngithi lenja kahle ilwa nami lenja kahle yangithuka inja ibe busy nami yo ngiyimagine kanyoko mara mina yimi ngikhona ukuzwa ukuthi manje lenja ilwa nami omunye umuntu yena akakhona into zomoya zinzima bafethu into zomoya zinzima enezibuhlungu manje mayikuthuka kanje omunye umuntu ngeke understand uzoba like inja yenza into yakho eish impi yenja ichubeke kanjalo manje inja ayisangeni izonya la ejafeni inja ngithuke kanjalo hayi man sengijampile man nokuhlala ukuthanda ukuhlala la phezukweni inja izojumpa ithebondweni ijumpa ngesinye style man super dog ihlale ebheke kimi izoqala i-act ithi mayicala i-act ngithi futhi tag isonganyoko angithi sengiyazi manje kwenzakalani mina ngapha yakhuluma yona the way ikhuluma ngakhona ngihlukumezekile ePitori nasePitori ifamily yami ayazi yazi ngihlukumezekile bafethu okay fine
Angiloku ngiyaphusha ngishisa into zalo yababa ngiyenza ngale nezami engizingizelayo hayi sharp ngelinye ilanga I've got a witness ngizonikhuluma nina nonke yeah nenye patient bathi ucry Sillo wase zone 16 ipatient yami akuna private and confidential la sifuna abantu bazama iqiniso okay hayi uSillo ngiyekuye bangi-invite ukuthi Hashem ngoba usumuntu las you are too long loza sizoshaya thunya no Blomenat vele ngeke kubo Sillo uzoyifakaza naye makayibona yeah mani ngabo 6 uSillo yabuya uzongidrop masiqeda ukupaka nje angithi nali gate la amasimba lawayana bewangihlupha eJarden angithi manje eJarden sengifaka istop nonsense ayisakhona ukuthi izongena eJarden kunyelwe la hayi sikhulume noCry ngithi yabona imilingo yala ye24 yabona manje sebanyele eJarden phela ngikhuluma abo 6 ntambama nesama there's no way ukuthi kuzumu anamasimba khona ntanga ngathi amasimba wenyanga yonke umuntu angayithwelete okhipha for the whole month ngicabanga nje ngibonisa uCry hayi slender lento amasimba iserious musi ngithi uyabona manje sesegate hayi ngithi hayi bazogcwala ngami ngene endlini ngihlanganisa into zami ngifike nedlozi phela remember nginedlozi nginelizwe elikhuluma nami lengithipa lithi thatha lokhu naloku ufike ushaye kulawo amasimba ongawasusi akwamampela ngiyenze kanjalo ahlale lapho lamasimba 2 days after ngisebenze lamasimba ilizwi libuye lithi yazi wayesithi wasebenza kanjalo amasimba ngithi hayi angazi but awoma nomuthi and then azothathwa umoya okay mathathwa umoya back to the sender yebo back to the sender back to ayoshaya la abuya khona futhi le bafuna yenzeke kuyenza kubo okay kuye ngelinye langa it's Sunday kuzomunye baba futhi ungivusa ngabo 12 emini ngisalele ngikhathele Saturday bengimjayiveni ngithi ngiyaphumula vela ngisipani ngivuswa ifoni ngabo 212 ngifonela obunye ubaba uyazazi naye ubaba khona athe mfethu uva ngithi angikhona mina la kimi athi ngicela ukuze ngifuna ukuhlahluba khona into engiphazamisayo angeke wale mabathi ngizohlahluba so yabalo yazi ngijump fast ngidlula umbhedo mangicela ukungidlula umbhedo ngithi half body isithombe sepass fast khanyisa into zami lo baba afika ngikhuleke a-consult lo baba ngimshaye ngezakhe so mangiloku ngimshaya ngezakhe sesiqedile remember after uhlahluba kumele kube ne-counseling session nyana ukuthi from lento ephumela uyamkhuthaza lo muntu uyamwakha lo muntu uyambonisa siloku sikhuluma lapho kusho inoko gaga ngithi come in isithunzi somuntu ngiyasibona la ngithi come in hayi lo muntu akangeni gaga come in hayi lo muntu akangeni angigcine sengisukuma ngithi ngani ubani umnikazi wenu umnikazi wenja uze kwami uzongirepotela ukuthi inja yakhe ifile nebulawe yini ngithi ungangijwayele kabi wena mina ngivuka manje something to 12 ngivuswa yilo muntu onginaye endlini ethi uzoconsulta since ngileli izolo and then eJarden lami akunamathini wefishi sothi mhlambe ibule waze kanjani nakhona ukuthi ibulawe yini athi inja yami ibulawe wu nangi inja yami ikhitha amagwebu lapha eJarden ngathi butiza ngitshela something from yonke lemizi yala e24 wakhetha mina kubo bonke wathi ngithi yona inja yami mara ngizobona ayisho ephuma ayakwakhe kanti le ya back to the send zokushaya back to the send kanti le ya back to the send eyisana yo manje izi strong lezi into zenzile ize ife mamela uncane lokho awunini ngiyambona yaphuma ngevene kanti uyolahla inja or uyoyigubhela uyingcwaba somewhere hayi man ingihle lento abantu ngilanda umfazi wakhona bathi Sara monna ga o nlatile ka monna kama a rena ke boleile ntjalole Sara ba positive wait a re wa hlanya mo dintlong tse kaofela tse a kgetha wena ntlo e kena all over ntja e kena all over ka re Sara ene nna ko
dustbinaka a gona dithini tsa fish ke re nako o re tseba ile and then secondly wa bona jarta ka clean yang ne nka re maybe e jele poison monna a ra mo tlogelo o wrong I sharp amani ngithi after 2 days ngiblomile liyehlilizwe lithi la masimba lawa ya ushaye iback to the center sikutshelile futhi kahle kahle bese kumele ufe wena njoba ubuyisela into emnikazini kwafinja yeah mame right timing ne okay fine inja seyifile lamasimba laphayana nawo sawa crushed laphayana bona angihlanganisa into zami ngamakhathakhatha wami ngihlanganise ngichele ngichanyele kube right akuphelanga isikhathi umnikazi bathi car accident boras what yeah so umuntu ongithatha kalula mangize ku podcast yena ku social media makangena akhuluma udodi angizwani naye go through izinto eziningi ezibhlungu and ngiyiwani ngaze ngakhala ngathi Nkosi ngithe ngibalekele ubuthakathi basekhaya manje lana ngihlangane nama kingpin ngathi ungazuzithela entweni ewesi ke manje yeah engathi manje lana ePretoria it is worse mina abathakathi bengibabamba right handed ePitori khona umunye umntwana futhi ithi ngikhuluma nyazi uzobona ku social media and ungakhuluma amanga ukhuluma iqiniso Helen ditsebe nokubitsa ditsebe ngambhaca ngo4 o'clock na eJarden lami Helen yeah abambekile eJarden lami ngathi mangise ngimkhululile ngimthathile ngimfake endlene athabe bathi ngizokuvala amehlo wena ubona too much ngithuma umama nabo bani basebenza nabo yeah hey ingaba interesting kakhulu ke le ngoba neqiniso ayisho I don't know I'm not lying and that's why I'm not scared even to mention their names yeah uyangi-understand so kubhlungu uyondlula ey'ntweni ezinjalo efemelini udle phansi uNkulunkulu akuchiftise efemelini uye estradeni nakhona mawufika uthi asengigrand ngirelaxile sokuqala bopolina hey nabo Helen manje izinto ebhlungu yini ngabathakathi isikhathini esiningi yabona lo ukulwisa nenja angeke azizele yena abanye bahlezi nje babomthumisi yeah so that's what I went through mina from ekhaya ngibahlulile estradeni ngibahlulile like aslami la ngibloma khona nabo abanye bale emathuneni ngibahlulile beloku bengizama so ngibonga umusa kaNkulunkulu but kuko konke mina kubhlungu ngangibona ngipepeza kanje ngiphapha kubhlungu ngiyagowa there's a time where ngihlale ngiyi-1 ngimbuza uNkulunkulu ukuthi why mina but because of khona abantu abakhona ukukhuthaza umuntu akukhuthaza athi a chosen person kumele avaye through indlela uyihambile mina ngigcine ePitori sebatoyitoyi bathi bangiyenzela ipetition ukuthi ngihambe abathakathi manje sebafaka nabantu aba-innocent manje sekugcina kuba ngathi umthakathi I mean if umphakathi uzohlangana against ike yasayinwa ike yasayinwa kanti ubani wena ike yasayinwa na cause of yes igroup abathakathi yenzile but abanye bebethi mabafiki mina ngitshela umunye ubhuti bathi uPaul uqeda ukushona athe wena kune petition egijima la ithi ufuna ukukususa uhambe ngitshela umunye ubhuti uAB Brian ngimtshele ngithe mara kunento esathi anyeke balunge silenda ku cause of mawenzela umuntu petition kumele ube nama reason asolide ukuthi nase court ngeke balunga azange ngiye nase court for repetition ukuthi no hayi kuningi iitori zabantu ziyathusana la ngaphandle yabona mara wenze kahle ukuthi weza ayi bafethu njengoba nani nibona sisesecondary la deep zone for what Joe but is ichera sekasi yasimomondia sesendiya nani nambona bafethu so njengoba sesela sayiqhubeka ne to igift yakho manje angazi ngizoyibuza kanjani le question yazi ngifuna engele right ithi ngibo so angithi manje uqale wezwa ama voice ne asikhulume like nge-first patient yakho umuntu oqala osale wafika kuwo lo muntu loyo angithi uthe wena you believe ukuthi abantu bazothola baseyinkingeni ngenxa yokuthi sometimes kumele uboniswe ukuthi kumele usizo ubani hayi ukuthi wena uvele uthole ukuthi wena ngobaba wasezone 4 nawe uyampampura uyagijima uyalapho so leyo first patient yakho was it umuntu mhlawumbe osale waboniswa ngawe before eza mhlawumbe usizo omunye wathola naye yabona izinto ezinjalo Eshani wena uyazini uslim yazi
first patient yami. Yeah. Remember ngiye ebunyangeni ngiyothwasa for 1 year 2 months. Yeah. Ithe mangena kule ye 1 year 3 months bese ngiyaphuma ngabuye ekhaya. Mm. Mawubuya ephehlweni ubuye ukuthwasa angithi siya graduate. Phela ningathi ku graduate nina niwani ngoba nibuya kubo medunsa nathi si graduate. Yeah. It's a graduation ceremony ukuthi ubunyanga buthathwa for granted angazi why. Yeah. So mawubuya lapho uya graduate so thola ama masters nama honors ukuthi hayi winja ye game ngayongena uvule ichemist yakho manje usizisizwe. Remember ukuthi kuye kwagcwala kwagidwa mina ngigidi nginyanga nake ngakathuphi babatse bangakathuphi ki and then ngakathuphi hayithwasa mara nane khona le mabaka a gore ke ko le fetlhong go ithuta ntho tse itseng lona bo rata ditaba Bo mouth. Well, you know, information e monate o utlwa from monga yona. Ditaba di monate ge di tswa from the horse's mouth. Ha ntse re bari eng o geza don't a le sa tlhole le geza ka nna. Le tsebe story se straight le se utlwile ko nna. Wa itlhaloganya. So if first patient ami ukuthi ize ngathi beka nenkinga loyo gogo kwakugogo. So maka nenkinga waxoxa nabantu athe nginenkinga man la edeep proof ngamthola phi umuntu. So it was when somebody at time man mina laphayana eJardenel so ngiyangabona kugida ngathi kunenyanga. Alright. Hayi lokho kwafika abengisesemncane man ngishayele njengeBermuda elanga la khona ngishaye nevest ngifaka ikepisi ngireversile ngibhekise emuva. Yes wena. Wow. Yeah. Angene logogo mangena abulise ngivume athi kimi uthunyelwe la ekhaya bathi khona umuntu olaphayo. Yeah. Ngithebo kunjalo gogo khona umuntu olaphayo. Athi ke bengicela ukubona lo muntu olaphayo. Ngithi uzohlahluba gogo ngisahlahluba nge50 rand leso sikhathi. Okay. Athi gogo yebo bengizohlahluba. Ngithi okay hlala lapho. Makahlala lapha yana mina ngingena la ngithatha ekamereni mina ngacala ukuhlahlubela in my bedroom. Ene ngithi 3 room house leso sikhathi ne so la ngilala khona kula ngihlahlubela ngakhona ngoba kithi abavumi ngenza indumba ngaphandle. Okay. Fika ngandlala bengisahlahluba ngamathambo fika ngandlala amacansi wami the way ngazi ngakhona shisa makerese nyakhuleka ngichitha isnefi nyababikela mara uvalo lithini uvalo lithini ngithi gazi ngiyokhona kanti uyokhona nayibiyathusa phela into uyenza kokuqala. Yes ephehlweni bengihlahluba kusephehlweni yani but since ngibuye ephehlweni 1-on-1 manje akunagobela akunabani hayi sharp lo mama angene ngithi hayi kuku ugogo ngithi kuku kanakena hayi kuku lakene ahlale phansi mina ngilo muntu mawungafike kimi ngigcoke kanje uzohlahluba ngishaya into yami ngiloku ngikanje angikhumuli nekepisi ngikhumulelana indaba zisekepisini kanti. Yeah, so ngibuyisela back to yabona before uqhubeka sikisi kuphazamisa akithi abantu bajaja abantu abanesiphiwo esifana nesakho based on indlela babukeka ngayo bathi angeke kube inyanga ube nama-tattoo ake kube inyanga ufake iweave ake kube inyanga ne-makeup namazipho yonke into enjalo uthini kulabo bantu? Mina ngicabanga ukuthi bathwele phela iy'thwalo zinemithetho. uNkulunkulu azange washo kanjalo uthe nangu umhlaba hambani niyophila niwu-enjoye. Ene singamabhloma ngithi kumele siyihlobise into zomhlaba ezukuthi kusasa sizobe sesizishile sihambile. So ubunyanga bethu abufani angazi bona ubabo obunjani mina ngisoke ngiyawafaka ama-eyelash ngiyawafaka amazipho ngiya-makeup ngiyagroova futhi uyawushaya nomsebenzi. Isibani ngiyasishaya mina ngisho futhi angidingi omunye umuntu azongi-approve isibani ngiyasishaya. Senzwile akithi yekelani ukubajaja ngendlela babukeka ngayo. So ungaba nesiphiwo esi-strong but still ubukeke nje njengathi nje sinormal esingana-next. Akunankinga sesingaqhubeka-ke usasuyasho 1-on-1 session kamereni yakho nalo yagogo. So ngibiza lo gogo angene ugogo mayiceda ukungena ngihlale phansi ecansini ngikhipha amathambo ngathi ngithi gogo ngicela ibongo wathi wo uphi umamakho ngithi umama akekho athi hayi sodlala ngento zakamamakho angithi manje udlala kanithotha mama hawo ngithi gogo umuntu okulele la yimi inyanga
yimi ungisebenza Athi angeke. remember I was still young those years Tiny and- ngithayini nyana athi ozodlala ngento zika ngithi okay gogo yazini ngoba songenile songaphakathi ithi ngikuhlahlula ungakhiphi imali athi uzodla imali yami yomdende yokugcina ngize la ngoba nginenkinga vele bekubuya uholwa umdende the previous day Okay. ngithi okay gogo ngoba wena ukhala ngemali yakho ngicela imali ungayikhiphi Okay. ne ithi ngokuhlahluba yimi inyanga ngize ngiphume ngiyobiza abafowethu ngaphandle ngithi obuzini utshayela amagogo ke mangospanangi avela intwana yami imchayela amakriza yiye lo muntu ozishayayo it's my face patient Okay. wasemlapho ngeke Interesting. ngikhohle that's why nginokuthi ngifuna ukwenza i-documentary because izinto engizenzile nezinto engizibonile ngifila ukuthi man kumele ngibe nento ya hayi logogo yambona ubilayelile athakho ehlathloba ge hayi shaya isikhwama sami ngishaya isikhwama sami ngishaya isikhwama sami ngithi utswela athi kwa mathambo ngithi 1 no 1 izithi 2 u3 no 4 zithi 7 u6 no 9 izithi kuyafana Yes. logogo uyawakhala athi mntwana mbe ngikunyathile kunjalo nginaye umntwana ekhaya onjalo go through ngithi kunjena kanje umuntu omdala phela remember mase sifika kuleyo into ukuthi siyahlahluba we become serious Yeah. ukudlala manje kusekho lokhu besidlalanya ayibone naye ukuthi lo muntu man Yeah. uyabo uzikhiphele yona leya 5 tiger yakho ukuhlahluba bathi iye yawuhlahluba ngwana ngithi hayi gogo bengithe mawungajabuli mongayineliseki ungane wangayikhiphi but because so khona ngimtshela ihistory yakwakhe ngingitshele nehistory umzukulu wakhe abe ngilishaya ithambo abangaziyo la ikasi bazokutshela abe ngikumenule ngitshele nokuthi ujole nobani kuphi usesemncane kwenze mama akho ujole kuphi esikolweni kwahlangana nani Cela uhlahluba uphola. there was a time bengihlahluba bengikutshela negama lomuntu igama lestrad nendlu ukuthi ikuposition Yeah. waze bengiblind leso sikhathi mina uyangithola but ngijike sengiphazamiswa ubani umama Eish. Yeah, ne. yangizwa umama ongizalayo I remember ngiya eKZN ngizolandwa abanye abantu ukuthi kumele ngiyobacinizela umuzi eKZN Yeah. ngiphuma ngamasuku phela mina ngistylish mina ngiphatha amaplastiki ama-JN Sure mina. zibhekile. Mina angiphathi umashangani bheke mina manyosipana ngiphethe isuitcase yamavili bathini, ukwenze inento ekhaya? zami uyabona into enjalo Uyadosa. ya ngiphuma Levels. ngiphuma ngesuitcase Girl, manje girl. senyosipana ngiyokhamba Lalela. inyuko eKZN ngithi ngiphuma umama athi utale jela chelete why umama Why umama vele? yazi ngashaywa yenye into and labantu manje bangithembile via i-consultation uyangithola mara ngathi inkosi kwazi wena hamba nami mina ngifika ngashaya imihlolo eKZN umuntu waze wazilahlela ethuneni ukuthi bekunomuntu oshonile kuleyo family bengiyosebenza umuzi nesidumbu mina ngabuya mangicela ukubuya mabancwaba Saturday bathi abafundisi basakhuluma umuntu wascreama phakathi kwabo wasifaka phakathi kwelelo thu umnikazi wendaba isandla semfele so mina ngibuya kude nobunyanga Yeah. ne Yo. ene esingila angifuna ama-customer ningangifoneli ning-WhatsApp Cha mina ngicabanga ukuthi nithi nina nifuna ukuthi mina nizohlahluba kimi angisilaba abaziplaka ngiplaka uNkulunkulu mina Yeah. yabo ngiyazi niyahala nina abantu be-social media Ukhona nizobe usekaredi manje, yabo kuxoxele. yabo iza ngokuthi uzofuna uncedo ungezi ngokuthi uzongituza hayi mazongituza ngikubona before hawu semathatheni. yabona into ezinjalo Noba zoyithatha kanjalo vele abaningi kodwa mina bengicabanga ukuthi yabona since uzile wazochaza abantu abaningi khani baziveza yabo and I feel like kuma experiences wakho uzibona kakhulu lezi zinto futhi uyazi understand yabo ofunayo mina ukukufonela mina ngithi bayeke bafone yabo abanye bafuna ukungiloyisa khona omunye ufonile ukhulumile ngalento le khona angizobhayiza phela mina phela mina ngilambi bafethu yeah mina ngilambi wabona ngisi-advertise bayakubona bayakubona uNkulunkulu wami uyangipha bafethu and angifuni ukuthi ngigcine sengifloplela uNkulunkulu lo ngiphethe yeah bayangifonela uma yangifonela hey mama manje thina lana ekhaya nathi sinenkinga yobuthakathi siloya umamkhulu siloya ugogo silaya yosh manje into nje singayisolva kanjani sihlanganise ini nani
ngithi angiyazi uyangixoxela anginasho ukuthi into ongitshela yona yiyo Yeah. uze la sihlale phansi umoya engcwele wehle unginikeze indaba mina ngisifuya yidlozi noNkulunkulu so I'm not sure about what you are saying ngizwa ngawo what if wena ufuna ukushaya ugogo wakho angisifuni lezo Yeah. Ngiyangithola Usho umuntu ofuna ukulimaza omunye umuntu angeze nje kwangasifuthi la nokuzifuna. ukubulala kuyaphiliswa Alright. I'm a Senzile, traditional senzile. healer not a traditional killer Yeah. they must understand that yeah understand mina ngithanda ukuthi abantu baphile ngifuna umuntu othi ngifuna umsebenzi ngifuna ukuthi ikhaya lami libe nepeace singenelwe isilwane nasi simosha impilo yethu mama yabona into ezinjalo mina ngisilaba abazothi ngithi ngizokubambela indoda bayazi abantombazana abancane mayicala afika athi manje ubani ngimbamba kanjani ngithi hayi mina lezo ngizazi ichomi yami zama somewhere yabo so I've always been positive momsebenzini wakhe but there's one thing ekithutile nkanna nalento yabathakathi mina ngilwa nabathakathi yeah nginalento ngathi uNkulunkulu ungikhethele ukuthi ngilwe nabathakathi yabo into ezinjalo so akusijeni emnandi yokuphiwa ikwenzela izitha ikuxoshela abantu uba happy isikhathi esincane isikhathi esiningi uyakhala uyabona into ezinjalo and abathakathi mababona ukuthi uyababonela bakhona ukujika istory bona ba ama victim uyinkinga like yena lo womlilo ugcine sekuyimi inkinga sekalwa nami izinto ezinjalo yabo kunzima kakhulu okay before sivala yabona sebayakhala ngesikhathi ngicela before sivala mhlambe do you have an idea yokuthi mhlambe ikhozwa yini inkinga yokuthi if une gift ube umuntu ohlukumezekayo esikhathini esiningi instead of ukuthi ujabule number 1 ikhostwa igreed okay yeah khona abanye abantu ababona lento nayo bafeel ukuthi ngaba yabo ibona babe rich ngayo uyabona number 2 lento esinayo remember ukuthi umoya engcwele wakaNkuluNkulu ulwa nomoya omubi kaSathane so naseBhayibhelini angithi bashilo ukuthi ngomuhla kokugcina abaningi bazobalekela koSathane bajikela uNkulunkulu because abantu basebenzele umbuso wobumnyama bajabulisa uSathane yabo so you are a threat, you'll always be a threat. Yazi ukwabona bonyawo emabahleli khona nivene lamaphoyisa leza kathi badla phansi yabona into enjalo so wena we threat because of unalento lokukhanya lokhu okufuna ukwenza ukuthi izinto zibe right and remember uNkulunkulu udale umhlaba nezulu kahle ukuthi sizophila kahle but because of ubugreedy bomuntu because of ukukhala komuntu ukufuna ukuba nento ezi yabo kugcina kwenza abantu benze ama mistake yeah understand so wena mawuhamba ngokukhanya kukaNkulunkulu ene uthathe a vow yokuthi mina Nkosi noma ngingalamba noma ngingahlupheka asoze ngadeda esandleni sakho esincele you're a threat and akusiwo wonke umuntu ocommitted ngaleyo ndlela emsebenzini wakhe ne yeah you are a threat ene abanye like kulo msebenzi wethu kunokustaka like any other business uthole mase kustakile umunye athi sambe ngikuyise kuba Khumalo uzokunikeza into ukuthi amakhasi angifuni ama customer yazo ngabo baba Khumalo it's when abantu bagcina sebalahleka bathwala because of makuntswembu ufuna ukuthi stand into eyisheshayo iflop lapho uya understand mangibona ukuthi ayingine 2 months abantu bangangeni kumele ngiye kubani ngiyolungisa lo muntu mawufika ukunikeza enye into leyo nto nayigcina ukuxake baxakeke abankangakanana laba abathwele abakhali today laba abathi bathwele lento ibasebenzele for isikhathi esincane so mina ngifuni lokho ngigrand the way ngakhona noma ngingathiwa ngidla ipapa namanzi ngigrand ngijabulela umoya ukuthi ngisese khona ngisaphusha uyangithola so mina ngithatheki kule span sami noma uzile kimi uzoconsulta ufuna siyathengwa phela yasathenga umuntu athi manje ngifuna ukungihlanganisela umuthi so ngifuna ukushaya sister lami ngeduka lezwe livayi lapha ekhaya ngithi uyangiloyisa wakho phezulu yeah they come those people they come those people abafu so mina I'm 1% ngitshela grand ngithi ungangiloyisi ungazongifundisi because I want to be always esideni leka uNkulunkulu ngifuna ukuhlala ngumntana I will never allow the devil to take me away from God yes ama Lamborghini nama ini khona ngiyawahalela but if uNkulunkulu ongidalile angavumanga ukuthi ngibe nawo why not ngivume ekhona iUber izo replace iLamborghini so yaba the thing is another thing ngicabanga ukuthi thina singabantu asina self discipline
masiza entweni zomoya siyathatheka Kalula ya futhi, understand yeah. so na I've asked God ukuthi ngingathatheki ngamukele lokho okuncane onginayo and survive day by day but abathakathi bona bayazi futhi nama ngibona ku social media bathi bayongenzela umeeting Watch out, senimzwile ke. Siyabonga kakhulu Mama Sylvia ukuthi uphinde futhi ufike usibusise futhi ngale knowledge osiphe yona namhlanje. For laba abazokudinga nabakufunayo, ngicela phinde futhi basharele inamba yakho nala utholakala khona. yeah mina inamba yami is 076 574 7310 076 574 7310 Yeah, alright. No usazobuya yabo isihlezi nesikhathi esincane. Why kufila ngathi 2 minutes uyayizwa? ne mara kumele senze isikhathi esinafu because manje Enough, ne? ukhuluma izinto ngathi uyabhayiza mina Yeah. uyabona le last time Yeah. hayi zambe kahle ngolayini yabo angithi yabona manje bayasijaha nokusijaha ngesikhathi Yeah. namhlanje asazi why and ngaphandle kwalokho siyabonga ukuthi ufike and ngiyazi abaningi ama-question wena asiwakhulumanga asiwathathanga yabo but then banenhlanhla laba osobaphendulile to whatever ababhekene nayo and asithembe ukuthi abantu bazwile and then bazoba aware of Yeah. izinto ezenzakalayo la ngaphandle ezi-spiritual yabona izinto ey'ngcolile so guys yini sivala kanjalo-ke namhlanje ukuba imember yethu click that follow button don't forget to like subscribe and leave a comment down below niyazi kodwa and chill all the way danko danko